Si chayan keke nyampa Silvana lo dido hentashan radio wasene nyanka duo hakunu gbe kalutan shon berene manya wana na seluho nyane kawan wasi Reverend Father Solomon Mengi nyana do mbo se haka shon nkota edo se wayo selo ready ayo savaya selo wa nyolon tato ne na sikene na to wana angba wasi nya ka do shakunu be kauta kan share bene kan nyamba ikine do ayate nya ka wayo vecha makete gabia ngena nzero akawa lona nya abanti je ko alo bibi ma yange ye want to kwa yesu bida uhida ba na ha do se wayo sha yangela ikaro se kan ko oro ni la kan kantra da o ko de danle to ko karwa yo mo kiruta ma kan yange ma to itio ko karwa yunu bani ki kunu ke kalawai aka ile yo awen zelechan manchen maru kishi chasan vile waka abi yonyo andale nkanya na yesu wala lo chaso tamba hanen chen yoga shikata chunante nchen bada Bangkanya na Yesu, mapasin kitai wange sha uzayo ichan maka kileyo abayo shintano nkanya na Yesu shima wake kwa eze tawe shima shinwakane abayo wele ikawa kuten ma kutoko karuta yu shekino karoni henshi ozege chala angolime unewa we wana iwanyoga andane kwane tikiro ni wanse kwa shasta achita chinta watuna ijen inyo inobon igbo yeyo ayoko atawen taogen ande maka kiri yo agene mama ben yawe amba yele shimba ye wa mama ben be chatu ye akumu anya kwanza kala india shela na ha se ka zebe boshie mango ime ushinta imela shintani je tumanene ani pa kai on ta kwa ike alutu mu ile na pa se bua ha chelu se ile na pa tu abaye na hayo awe kai chan shin no no shin wo ayo shin ane shin jen shin uyoyo shin ma bozele chan sepa akane chi akakera shatu yesu ka do ne chi ba mo ra sangi ba ye na tera kape prophet Daniel pa akakene kwa ọrùn ni gba òtún máa yẹ ẹ̀rúnlẹ́sìn máa ń lè yẹ máa ká àwọn ọ̀rọ̀ ìgbé tí na kẹ́ńtàgbàgbà ọba ọmọ àlà yàndà mẹ́ta tó ń ṣe máa ń kẹ́ńtìsì dó àpẹẹsẹ wà gbọ́yọ̀ ṣáká máa ṣe ṣe dó àpẹẹsẹ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣá
Voi capelletia chapa o con uto na Yesu kae capellele con uto wa yo homoyo se kae yo ison awe shana hayo vegechan shin vegechan tell shachan nyuri no iwo yo shin ai na da agani ya iwo ni shin ta mu ma lu kya eshie uye sola kuma nkane ma ya ni ya na kule shakwa ushie yesu patwaye o mona fashiega wa o yo na pa fashiega saon te yo batende ile shopu mayo shakwa ushie kabelu tun yo ta mutumi ishie fún gaya ishie bola ìyàn ìdúró wà lápá bàtẹ́lẹ̀ ìṣirò tún yo ta mutumi anjane a Kristo kwaro mani yo ko wanyo kembe Yesu Kristo kan aku iyo iwa ka ndewo jojo shi yere ka wo Yesu ma ere chasti vo ka ten are na ta are detevecha shaele na tito se ma sokete ano manage anaje ne shankane ma kana sima ko kama this one ba wasa shamkane ma na senyane na seta wona shima wolin shamin vo sune Amen.